mun sang sanga changa INP Mizo channel ngai thatu zongjong te inza in nithar chipai kan buk le cheu October ni riat inrin ni ania indam tlan theu kan be sei Myanmar lam chanchin tlang pui kan ngai thale don nia thaliam ta September ni som pakua a matupi CDF 10 sual sipai te an ka hnu khan akha token indona te naw deuh hi chu a chuak ve deuh renga sual sipai som velan thito ni in CDF lam chuan nimin khan an soi chutianga thi an omle thina wang chuan sipai le police te chuan pon an chuak meu talova an kem lama in ring rengen an om ve ta thunga an chua po in arualin an chuak thina ni anti sual sipai te hi mi pui chunga an sual viau thin na an mani thiero an du bik mi alovani hi nimin pia October ni rukhan Chin state paletwa khopuya zirtir na thok thin mongwin ta nan ti le midang civilian mi pathum te chu sual sipai ten manin midang hi chu an chua le ta hloma zirtir tu mongwin ta nero chin riat lovin ala ommek mit hup sak chunga hruai an nia wangin a chuak le ate po hian khoilam ngian pan ti an soi thei si lova an that mayang ti hlo om hle Sakain region chong u township pa khin mun khwa nimin pia October ni ruk chonudar khatvel khan sual sipayan luta mi zalila yan man mun nia anda ni inan soya tin NLD party member te in nga vel an halbok sual sipai te hi clearance operation na yin chong u khin u mongyua tasele Sakain region huam chunga township tina hian an fak na sa hleya tunlai chu Sakain region hian in hal thule mi man ti vel chanchinanga tharle hle ni Sakain region butalin township pa mong thong khwa mani October ni thum jinglamdar kwa vel khan sual sipai somli chuang velin PDF ne na in do po ni chuang lovin khwa an kap le ta chiam maya nu pakhat an kap hlum Sakain region kan balu township pa zo chong khwa an hal kha a khopu mina kangral deuh thoni in RFA chuan report adon thua soya apoi le khop mai tunma a tum ni an lo hal to na khuwa ni in October ni li le ni ruk te khan an hal non le ni Sakain region yenma pin township mongyua le yachi road in kara nimin khan sual sipai lambun an ni le a an bom hi thok na hle niang mel som bial vel chu le ngir dot thei ni in an che velami tenan soi thu le an mani sipai lampo thian tamarin om thu PDF lam chuan an soi nimin khan tase le yu inkar tatit khwa le tong yua inkara SSTF anti Northern Alliance PDF polten sual sipai an beya sual sipai som velan thi tin kan se khwa piuso tri kem chu nimin tuk da ruk le chan ve khan PDF ten an beya piuso tri mi panga an kap hlumbok October ni ruk nimin pia khan makui region sui ong ta lama tangin trilin lama sual sipai hon kala sipai somriat velan ne chung ho chu tlaidar thum pelfel khan chi chong leya trilin PDF tenan lo lam bun ta a sual sipai te po hian RPG 40mm bom te silai tenen an kap na sa a ti chuan tlaidar nga le chan veya trilin PDF te vek chuan tarakha kholua duty sual sipai te chu Ralthuam lianin an kap vele a sipai thi an omle omlowero an soi thei talo nimin pia chutianga an buai hnu nimin October ni sari jinglamdar sari le minute som ni khan sual sipai te chu tarakha khualutin chen na in ni an hala indang akan kai tak zela wangin nimin tu khan chen na in ruk akang ral trilin PDF te le trilin YDF te chuan in kang an thel na sa nia soyani a sipai hi an tlan le to anirin om in kang thela an buai hle nuwa an bom kam te chu suit le in pakhat an ti puak pala mi pui sipai pan in hliam an tuara an ngai tu omlo ani ome tlema an thilo chawani October ni sari nimin tuk dariat vel khan makui region pau township pa vei vak sual sipai te chu yinan chong people defense force tenan lo beya
sipai pasari thi in hliam tuaran om treu ni in an soi Mandalay region Wanduin township yongpin kung khwa tanga tlak lam dewa sual sipai patrolling na vei vak te chu October ni sari nimin chhun lai vel khan Wanduin township revolution force ten bominan lo beya vandoi khak takin police pani chau an thiani kan news masa khan Karen National Union KNU Brigade 3 Ramchan nyongle pin lama thakhat chung thil thleng kan soi to a voisom sari pakhat indawna chuakin sipai somriat layan thi ti ani kha KNU Brigade 1 Ramchan tatung district lama chuan September thachung khan indawna voisom thumle pakua achuaka ni khata voi khattal anin ka vezel tina ngani riat theichina sual sipai somli le pariat thi in midang somli chuangin hliaman tuar ti Brigade 1 lam chuan an soi sual sipai motor som ka chiatania KNLA lama tangin nam sipai thian omlo ni na lang panga in hliaman tuar ni in an soi sual sipai Ralthuam lak sak an nei nual bok September thachung khan sual sipai zinga pahni chu an am nen KNU lama an pakaya ni sual sipai ten ni tin mai RPG an ka thina wangin chen na in li le motor pakhat achia a civilian teran vul Ralthuam lianina fu awanga thi an omnual bok Karen State Miawadi Township KNU Brigade 6 Ramchan chung tongni khobula sual sipai khamaya zale palina te security camp pakhat chu nimin khan KNLA nam sipai ten an vakap indona te naw dewa chuaka sual sipai ten an keman tlan chiat san nuin KNLA te chuan sual sipai tena mipui thil nei an rok tak rangka chak le thil hludang an vachu sak le ta ni in kopra pol ten an soi Rakhine lampo an la boy khop mai nimin chun khan min pia khopui chiat sin leibula om mun khwar sual sipai te le nam sipai te RPG in anin ral sai dot maya vandoi thak takin sual sipai lamral thuam lian chuan phalong pin khuwa adeng fuwa mi pali in hliaman tuar chung zinga pahni chu damdoi in pan puyan ni min pia khopui po chonulama tang chuan bazar an khar hial nen an soibok sual sipai Ralthuam lian awangin September ni somni le pakwa khan naupang pani in hliaman tuar to bok August thla tanga indawna chuak thar le awangin Rakhine State a hian naupang telin civil mi pariat an thi to a hliam tuar somni chuangan om to ni in Western News chuan a soi Rakhine lam hi indawna ana sale ta a lam inan soidan chuan buti tong le min pia lama indawna a sual sipai somli an thi to anti October ni khat khan minute somni velanin kapa October ni ni khan palet walama anin kap le a October ni thumpo khan buti tong lama darkar nga zet anin kap le bok chumi hnut lai lama darkar chan ve vel anin kap le a October ni ruk le nimin October ni sari po khan anin kap chho zel bok heng huna te hian sipai somli vel lam hian an kap hlum to ni Rakhine lam hi an la boy chun zom zel don ang khop mai nimin pia khan min ong hlana sipai council chuan sipai dang zaruk vel Rakhine lama an thon le a inka hai rotna a omte ni ngot lo chuan thi ngama inkap zel tur an ni hi sual sipai council ta na Ralthuam lama sum don na kalpuya Ralthuam lo supply thin tu te zinga mi pathum u ong mumin u hlain mumin u mutit sa tele Dynasty International Company Limited te chu US sarkar chuan sanction a siam khum vele ta heng ho hian sipai council tan Russia siam Ralthuam te chu Belarus ramatangin an lo lei chhong ta thina chuwangin President Order 14014 na angin sanction an ni ta ni heng ho te pa ka tun ma police lal berlo ni thin utan hlain po US azin an khap boka free demonstration nei tu te chunga rong taka ma ala ka wangin sang ni le som ni le pahni Foreign Policy Act angin achung chang ngai tu chun jom turani bokang anti Sual sipai councilin alati sual reng nun ron na le sual na ten om tak tak te awanga an chung chang rel sak an la ni ngei theinan ramdang tenen an tran ho zel tur thu le
Myanmar mi pui lama an tran tlat thu an soi tel le bok duayen an chemuang lutuk hi a buai thak ve deuh chu ni hi Myanmar rama hian ram buaya wanga tran pui ngai ngoi mi hring mak ta duai thum vel an om ta ni in UNOCHA chuan a soi UNO noya tran pui na thok tu te hian sang ni le som ni le pahni kumin kum chan ve chung khan mi hring mak ta duai khat le nuai khat vel te nen chawa tran pui na an pe chuak theya tran pui na hi atira ruwa man anga an don lo awang te an don chuan po bahla na engemo a om thina wang te in an tum ang takin an thok thei thin bik lovani abikin indo na mun le a che vela te phei hi chuan that takin thila ti hlei thei bik lova sual sipai council in thilan ti khai lak zel bok mi hring nun na na mamo tran pui na hi a hun tak zela pek turania humanitarian aid hi thatta ka kalti ra poimo hle ti an soi UN in Myanmar ta na 2022 humanitarian aid budget arua man hi US dollar million zaruk le somriat ania mase September ni somni le pakwa thleng khan chung zinga 20% of vel chau pek chu ania chu US dollar million zale somthum le paruke movel chau tina ni nikum aina tlem hle heiwang hian Myanmar mi puite din mun tran puyan mamo zia hria a tran puina pe chuak turin UNOCHA chuan ram tinte asom non le bok RFA lamin an chin chia danan soya kumen sang ni le som ni le pahni August ni khata tanga September ni som thum thleng thani chung khan Makui region Sakain le Paku region Karen state Karen ni le Chin state le Rakhine lama hian ra pu bom an ra fu pal thina wanga boral ta civil mi hi somnga le pakhat an om to a kutwa le chama om ta hi mi za le somni le pahni an om to bokani anti thizinga hian no pang som pani an tel ni in an soibok higher education zir du te tan NUG chuan Myanmar Nui U University MNOU ti in online university a hon thu nimin khanan soi university an hon tak hi public university ni in ma nia in real bol theina autonomous university ani ngal bokang he MNOU online university hi online atanga kal turania formal course te matric exam zo to te tan subject thar zirtan na core curriculum course te ni tinam han thai ngal tur chi zirna short course te course che rang chi thum kalpuya zir turani anram hi internet a thalo view maya thilman la chu to si sumzon na tho turwang si nen hian mun puilam ti lo thingtlang mun tamzo ka sikul no pangte hi chuan an bo thei porin om manglo zok mani hi NUG po hian ama tok chuan tanala ve hle renga spring revolution ta na sipai thu nei na pai thaturin ramchung muntina indona kalpui zel turani thu an soya revolution hi kum khat chunga zo thei tura strategy fel tak an ruwa man thuan soi an soidan hi kan thre thiam seng chialova tuna tanga kum khat an ti na po ani mai theya chutianga ni chuan na kum top lam angai mai theyani tuna hian thona ka thak na hi mun then khata an da to thu soin an mamo angero mun tina an lada theiri loti an phalo bok October ni ruk nimin pia khan sual sipai som paruke movel chawan thi nia soyani a niminero thian tamle deu sual sipai somriat le pasari an thi ni in khetet media chuan soya report hi akim seng ngai loti na voina kan news atang po hena lang renga somkua velan thia ngai phot maila adik thokhat mai ome khati zong kha tun tumata na Myanmar lam chanchin langsar zual deu kanan soi thei chuni a ngai thatu zong ten atop thlenga menlo ngai thak sak thina wangin in chunga kan lo me